Lokomotiva šokirala Hajduk, Rijeka i Dinamo rutinski, i novi dresovi i popis hrvatske reprezentacije. To su neke od stvari o kojima ćemo pričati danas. Prije nego li počnemo bih vas zamolio da kliknete subscribe ako već niste i pomognete nam na put do 100 subscribera. Danas ajmo krenuti od popisa. Dalić je pozvao Livakovića, Ivušića, Kotarskog i Labrovića kao golmane. Kao obrambene igrače Vidu, Juranovića, Guardiola, Sosu, Stanišića, Šutala, Erlića i Pongračića, u veznom redu Modrića, Kovačića, Brozovića, Pašalića, Vlašića, Majera, Ivanušića i Baturinu, a u napadu Perišića, Kramarića, Petkovića, Pjacu i Bodimira. Na predpozivima su Borna Barišić, Dujčal Aldasar, Lukaš Sučić, Marko Pašalić, Nikola Moru i Niko Kristijan Sigur. Dalić je aktivirao 2 predpoziva, ta od Dujčala Aldasara i Marka Pašalića. Iako Pašalić nije baš zabio puno golova u posljednjih nekoliko utakmica, nije zabio čak od 10. mjeseca na utakmici protiv Gorice na Rujevici, i dalje dobro igra i nema razloga da ga se ne zove. Sada hajdemo malo pogledati nove dresove. U komentarima pišite da li vam se sviđaju i šta mislite o njima. Domaći dres mi se sviđa, ali ipak su mi draži i oni prijašnji. Za gostujući dres sviđa mi se ovako kako ga vidim na igračima, a eto, nekako se ne mogu baš priviknuti na ovaj domaći, iako mi se sviđa, pa mislim da ću se priviknuti na ova dresa, jer isto sam mislio i za one prošle dresove od prošle sezone. U prvoj utakmici 27. kola Osijek je pobjedio Varaždin sa 0-1, utakmica se igrala na Pampasu, te gol je postigao Belcar u 12. minuti. Rijeka je pobijedila Slaven na krumpirištu od terena u Koprivnici. Gol je postigao Niko Gališić u 50. minuti. Mislim da je Rijeka zasluženo dobila ovu utakmicu, nekako drugo poluvreme su se priviknuli na ovaj teren i eto, Istra i Gorica su na stadionu Aldo Drazina odigrali 0-0 neriješeno, pa eto, neću baš puno komentirati o toj utakmici. Rudeš protiv Dinama, utakmica se igrala na Kranjčevićevoj. Dinamo je nekako bljedo izgledao prvo polovrijeme, ali eto, u drugom poluvremenu su se nešto bolje igrali, ali ipak nije to onaj Dinamo od prije, koji ja mislim da bi Dinamo prije 2 godine pregazio ovakav Rudeš. Pa da, ajmo na golove. Golove su postigli Živković u 60. minuti, Brodić u 78. minuti i Sučić u 86. minuti. Na Poljudu se odigrala utakmica vjerovatno najznačajnija nekako ovo kola. Hajduk je izgubio od Lokomotive i tako se našao na zaostatku od 4 boda za prvoplasiranom Rijekom. Na njihovu žalost, a na moju sreću kao navijaču Rijeke, eto, znači gol za Hajduk je zabio Livaja, a za Lokomotivu Mudražija 2 puta. Po meni je Lokomotiva kompletno zasluženo pobjedila Hajduk. Suđenje je bilo ok, ali opet to je moje mišljenje, možda nije baš toliko objektivno, ali eto. Sada oko slavlja Mudražije, ne znam šta reći oko toga, nemoj baš slaviti tako ako nisu došli tvoji navijači na utakmicu i tako ovim navijačima Hajduka. Ali opet, da sam ja zabio Hajduku za pobjedu svoga kluba, ja bi tako slavio najvjerojatnije, pa eto, ne mogu ga kriviti. Livaja je promašio penal, pucao je Panenku i loše, mislim da je samo loptu puknuo, nikomu ne bi zamjerio ništa, ali sad baš Panenka to ili ispadneš bog ili ko najveći idiot. Eto, sada u Splitu je osvanuo bio transparent kog je Torcida brzo prepravila, mislim da je pisalo dok Titula putuje prema Učkoj, ti Ladić je u Grčkoj, eto, Livaja je bio otputovao malo u Grčku nakon utakmice da malo ohladi živce. Sada ajmo malo prokomentirati tablicu kao i uvijek. Već je polako tradicija da je Rijeka prva,
sa 59 boda, Hajduk drugi sa 55 boda, Dinamo treći sa 54 boda, četvrta Lokomotiva koja je vrlo dobro izgleda ove sezone i u polufinalu kupa je isto Lokomotiva protiv Rijeke na Kranjčevićevoj, peti Osijek sa 36 boda, šesta Gorica sa 31 bodom i sedmi Varaždin sa 30 bodova. Osmi je Slaven sa 27 boda, deveta Istra sa 27 boda, a deseti zadnji Rudeš sa 7 boda, za kojeg praktički možemo reći da je ispao iz lige, to smo mogli reći već puno prije. Sad ajmo baciti oko malo na ovu listu strijelaca, najboljih strijelaca HNL-a. Deseti je Igor Postojnski sa 6 gola, deveti Mijot Saktaš sa 7 gola, no on je raskinuo ugovor s Osijekom, pa eto neće zabijati golove u HNL-u osim ako ne potpiše za nekog drugog. Osmi Duje Čop sa 7 gola, sedmi Ante Erce koji je isključen iz momčadi nakon nekog ispada na treningu, šesti Niko Janković sa 7 gola, peti Benedikt Mioć sa 8 gola, četvrti Fran Brodić za 9 gola i Fran Brodić, on možda da bi više igrao bi i bio više odvojio bi se za razliku od ovih ostalih. Treći Bruno Petković sa 9 gola, drugi Marko Levaja sa 10 gola i prvi koji zapravo dijeli sa Markom Levajem, Ramon Mieres sa 10 pogodaka. Prvi u asistencijama je Toni Fruk, naš riječki igrač, i treće kolo nas čekaju utakmice Istre i Lokomotive, Slaven Belupa i Osijeka, Varaždina i Gorice, Rudeša i Rijeke, te derbi kola, najveći derbi u hrvatskom nogometu, Hajduk protiv Dinama na Poljudu. Ovo kolo bi moglo odlučiti puno stvari, to jest ne odlučiti, nego nekako olakšati posao za Rijeku i zakomplicirati posao za Rijeku. I eto, Hajduk je u jako lošem položaju i ovako, a tek ako ovo izgubi, polako bi moglo se možda i malo pričati o smjeni trenera, mada ja mislim da Karoglan sa samo 2 poraza za sada na klupi Hajduka je glupo da se priča o smjeni trenera. Pa eto, to je to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio i molim vas da se subscribe-te na kanal, lajkajte video i eto, vidimo se sljedeći puta.